Kaseng samla maulai pelun hak jingbudin hak baidei bat kamat jingdawa benweng no ya tem CRPF kabadan hamaulai manta kasi kilalik bani kendu yuba sanbor sulai badei menteri sorkar babat yaknat arts and culture hak baula pentep bak sorkar kalamang hadu san hajar akar syaki CRP bat kipulit MLP shaniu silong habai kren bat kilat thai khobor hadin meledep bani kendu yuba sanbor nakaliang ba Samuel Biam ubadei presiden kaseng samla maulai pelun ulai thu manakaliang jong katna trikam bat kihe CRP kilai menjur ban penkeriano ya katai gajaka ndrei kalami pat kecing persya na kibrio badan hak gajaka batu ban penkeria na kaliang jongi ka seng samalam lai pelun kejingwan ni kendu ya iba sanbor sulai minister in charge ya art and culture kadai halal kenang rim ke ba kamat ke ba kamat ya kadai kena mata ketika CRPF kam ke badan hapok mulai pi ngatai pilai ihi ma pi siagi press and media hak tu kepor dan kejengki ke ba ngidiman ban shift no ya ketika CRPF kam na pok mulai pi ketu kejing demand ban shift no ya CRPF kam na pok mulai kadai na du ketu banai fab jong arhajar arfoi la nakam kala arfoi kumta he hadin tu kadon mi ketu kejing ki ak tu santrik jong banai agos jong sudah melala te kani kam hoi ngilanang remain na kapor sekapor te henry ngin kempat i ban mi ununu so te de hak kapor ngadang kan mau sa ba de hak ni ko banai fab jong arfu artrik banai fab kapor ba kadang kui ke program hapok mulai wo chief minister wan ni remind biang ya kani ka issue na kaliang u chief minister tu kapor la ai ka asran ba unsa ai ka direction show orba show arts and culture minister ni ipat hak arfu santring ba na kaliang jong u minister in charge ulah khot ya kini ke stakeholder kata kamot ke CRPF kam ke MLP nang tala nang bakla imat ba napok ka orban ban walk out ya kini ke kam ban shift ya kini ke CRPF kam syakawi pat ke jaka kata ka bomot syaka syata support new selong dah bidi begini ke bentak kini ke kam kelas sak pending sakum tu tengidang yai up ngidang kepilenti ban kaliang ke department kan simkhia hoi habang ya keduk bentak sengi ba sanbor sulai ila pensengau yang ba kejing kelong ba nakaliang ke department gila dan kejing temu ban kerja ya ke CRPF ya kini ke CRPF kam nang tai nepok mulai Henry pan kalong ba nakaliang jong kitu ki stakeholder ki badan hang thie ka bomot bakum ke CRPF ki he jong CRPF ru gila long willing ban kerja dan nakaliang ke government ka bangikat ke kejing thu jeng ba sanbor sulai kalong ba ya thu yong ba ladap mang san akar ke jaka syakini ke CRPF kam nak betak CRPF kam ke bomot ba nakaliang ke MLP ru ke dan lang haju kanang ba entek lakam yo dan kenu te Henry hapadeng juga ni ke jengya lenti kami pat ka hatu kopor ya thu yangi ba ke dan ki kenhun ki ba persya nak betak ban shift ya ke CRPF kam satai te kami jengya no hang ni khendian te ngi kerman ba keni ke jengwan ke jengi ngengit skam ba sarkar jela lembaga arts and culture nak takan ki kat gini ki department ki betengko kin sim khialang ya keni pi ka ke jengwan ke jengi hang ni ban ya kendu ya urban affair ya arts and culture minister kam dai ta halor kata kebenta ngi angnut kalong ba kumbang ilakaran syai minister banta kesengi kalong bangi hagatu ke sithi ke bangi present syai ke bangi IT syai kalong ba hagajaka jang CRPF kam ke sarkar namar kat haduk mentangan itu ipi kamdan ya ka rehabilitation center dan ka de-addiction center naga benta kini ki samla ki bongop of drugs ngiong naga benta ka tu CRPF kam ngimdan kam yu CRPF kam ngi pekat kum kejing kelajang kepor kolong bangi dan kami ka de-addiction center dan ka rehabilitation center po mulai tengi laken tu ye ba lada long ka bala lada la ban shift yu CRPF kam nang tai kemut bu no set up no da kani ka de-addiction center dan ka rehabilitation center po mulai dan kaliang jong iri yang ka good suggestion te ilakaran mentaru buat yu minister in charge yang ka social welfare te nakaliang ke jongki kilalong ki soya hap ya kenika suggestion ke bangi ai mangi nakaliang sang samlang pelun nak bentak ini ki jengdan kam pingi ong kumbang ong mene ba ke jeng kalong ba nakaliang ke sarkar pat kadon ke situng khu jeng datang nak da bagidon kaliang persya Henry ila ong pat ba kin sa walk out ni ke kam da ka pagin khatlang ya kini ki kunhun ki baik persya kanang ban solve ke ni ke problem namar ke bokong san kalong ba ngi hap perkhat na pai ba da ke jengdan kam pai ba ki kita ke di addiction center beling ngi kemilenti ke ni ke di addiction center dan rehabilitation center kalong ba ngani thu ipi ba ke jing ke bun ba kilong yang kham tam ki kini ki kilong yang ki beduk ki bejenjar ma ki bekerdu ba ki pa ki em sengi da ki kam ki basuk bela kendoi je kepo ke problem ki kalong ba kidan ki khun ki bangop hakini ki ya ki jingdi bas ni khamtam yu drugs ta bakin le sakini ki private rehabilitation center ka sam jing ya ki ta habagi sam jing ya ki te mdan lenti de kumai ta habagam lenti de kumai kadi ka kamram ke jengi habangi kit ngi ba nam ta ke emlang sa lang kadi kamram jengi bangin persngau ta habangi persngau sa government kamta soktunat bana kaliang ibak sanbor sulai ilah karan direct menta yu minister in charge ka social welfare nak menta kani ka kam ta kaliang minister in charge ru uang ben sim khai kani kam hakmat jengi ilah karan mana layu ulah karan sai ba sim khai kani kam ba ka de ka suggestion ka bahan nak menta ka jing mento
jang ki pai nang song jang jela kham tam ni long yeng ki bedok ki kenduk jeng ki ba mla ban siu hagar rehabilitation center henry hagar private rehabilitation center henry lada kadan jang sarkar alis ka jing siu kan dai ka beret lani ki la ban lai ai khnang ba kan long ka jeng mentoi nak bentar jang ki henry ka jing thmu hi ka ba kong san e ka long ba yo CRPF ka mang tai kumang la demand ka long ba ki ban shifting ka dai ban shifting ni community ba ka num dan su ka no ka jing wet ka jing wa ka num dan su ka jing ek ni ang tai ki kan ban ba kan dan ka jing stu jeng mun la ka dai nak wai ka kan hun ka ba yang ki ba persya ro tengi kerban scam bakan dan kajing ya baik ya jing stu jumun khnang bakan long kajing mentoi nang mentaki pai nak song jang song molai kumju hi kejela barok we ba ai boto CRPF kam un shift shawai khnang ba katipat nyok penang kam sedak we pat kijing dang kam jong pai ba ka bagi pai ba nak song jang song molai ke kenduk menta kani kadi kajing ang jongi kembang la diman ni kerban scam bakam kan nyai baik renti lada kam dan su anu kajing wet jeng ba hang ni hang tai kata kadi kajing ang dut kejongi habis ini bukan shifting nak liang jongi ilong ba in session khian nak mardor mariwan maridap pendap yagi jindang kam ki bai dai ki bai in sakhat yagi nigi officer ki bai pai yagi kham tan po urban affair te ila kren sai ru changi ba tang sudap ni in sakhat lang yangi lani la kadang kam man khat lang yagi taki liang persa ki kan hun ki persa ru ban penbek yagi kam te yong khnang bakan suk khnang bakan keluar kam te iru ikwa ban penbek na uwat yagi kam khnang bakan dai ke jumatoi ko mangala ong mene kata hi kedai ja ka jungwan ka jongi hang ni thu hi jang sarkar jela ban shift ya kene ka CRPF kam kat kum ka jing batai jang i minister in charge hi ka long sang te support new shalong te ke nakaliang ka jong ki ka ong pi la dap ai ka suran mene yong bai la de thu yangi ba kin ai san akar ka jaka ya kini ka CRPF kam kum ju ru na bataki MLP ka bahap apo ka la dang baklai ma ka jaka ka di jong urban affair department takata ka di ka jing ni thu ka jong i bagi mudien menta hakan hakan por hakan ka jingwan ni kendo jong i nak bataka ni ka kam ngai kat kum ka jing thu jong i kan dai bi kam ta hi ka dai bai na te na po new shalong ki dang ki kan hun ki ba persat nang te ki kerban ba namar bakat kum kejing thu jong i kam dei ka bitung khu per pai ba ka jaka tengi kerban bagini kin su thu lang ke jing e jong i bat ngai scam bala da ka dan lang bagini ki battalion jang ka Meghalaya MLP jang ki MLP Meghalaya police ngam thrai bakan dan kan mi ke jing e kata hi ke dika jing keran ka bangila ya tai sani ba bat i ha kan ka por menta tengi kerban scam ru ba ya kinang mikmat apo asno lai ru lani kinang mikmat jagi wegi konsensi ki bha po is khasil kin skran lang kenya kene kamat namar ngi bakan sedang ka assembly la kam bakala ka sedang pra lani khandai tring ni kerman bakin rak lang ya kene kamat khnang ba kandai ke jimentu ake hakawai pat kaliang ba Samuel Laitu ba jingthu ban penkrian no ya kamarten kampat sem la penurlong namar ki caka ba sarkar klajit ban ra no ya kamarten kalami ke jing persya na ki brio kajingwan jongi kawai na kimat pat hang ni kalong ba ngiwan ban pesnguru sarkar lembau urban affair minister kata masnya balang dhar hajing sangi miok bani kendo i sudan bab ban luk liak matan mai dak suai meeting jong i la siok ban syukran berbeli bat i dan marka habide bakani ka marten kani ka kamru hajing syak la sat pending gum tu wi blai ka sat pending ni tu ipik ba kat kum kajing budian jong i nak por kalong ba nak liak sarkar gila persang hi kat bala ban pen urlong i kani kajing angnut ka bangila dab di mana tu por te henry kajing e kalong ba katuru ka kajing persya cumi bitang kejing persak nang ni nang tai takani ke kejing e ke bagi kemungkinan mulai ngi mi sakhaman nak betake interest jeng kena mulai banam tak interest jangka state hi bro away henry kimi simi kejing persak tangim tep ke gida terai jangka kejing persak te henry hak kejing kenduk bentang sengi ke bangiwan ban kenduk mentang sengi kalau buat langi miwak ban kenduk henry luk liak matai dan bok ba idang suai nak meeting la syuk bersyukur berbeli badi te yong ila nak liang minister in charge yo bin sakot yang ni namar ba hadir ba namar CEO ba ubarem ulalai transfer te mantain one CEO batmai 4 ban join cakap te tasuan CEO batmai ngai scam ba ili la kran sai yang ni yong ba insa khot yang ni ban penbek banyak keran biang ya kene kamat namar ba kejing diman jangi kalau ba shifting atau puari ka ya ketika Martin ta ya nak mata kene Martin namar pi galalong security kam tu ta galalong security tengi kwa ba hoi nak kalian ke department gila sim kia hi tu puan ngila nambut dia nak puar ngila yo ban biset adu side ang tie te henry ngirang kwa ba kam dei kan kene kam bukan syukur kumni kembangi diman ke shifting habidai ba Martin habidai ba ka biomedical waste treatment plant ang tie tengi kwa ba kene kembang la de bikran hagi meeting ba fair kembangi kendo te kum taru mentang ka haji kerabat i yang ba island ba tang suan join CEO batmai tekin sa walk out biang kene kam kin sakot biang yangi kumno ban pentelun ya kene kam tengah so bat ongru banga kentu biang sesisian puru ya kini ginong mikmat ki bahap hapo ka Shillong City dan hapo East Kasius sobha ban rap lang ban kran ya kene ban table ya kene hapo assembly ni kerpat ru kumyo nong mikmat jangi nakaliang iba pidi sa kumyo bolong MLA jang mulai ka sosi bin ra ya kene kamat hapo assembly nak menta kene ke isu ka bidai baka Martin tengi kwa ban kaliang jang iru in kran ya kene kamat khnang ba kan dai ke jung mentoi ba ngim suban khang di ban le ban mentoi simat la
ni ban liak politik sengit kam ni keren na batak interest yang ginong song song mulai bagi jelahi berkobai lada ka sarkar kala long ikani kadi jum to juga mento jong song kadi jum to hiu ya ka sarkar jelah kadi buram lu ya sarkar jelah lada kilaan pun long ikani kata kadi jong anut ke jongi community bakini nak yang jongi kat ke bangila la jong kebuat kebuar ke bangila banyak keren ngila persang hi banyak keren ni kermen bagi nang hikmat yang kin sim khalang ikani kamat bat ni kermen ru bagi ju gibri batura kibadan kejik tumu ban aja karu subhaban an pej bakalat keleti ke ban long long ke bebej berhenti ke ba kakam kan nyat bej berhenti kena ba kendum bu jing ya ke government kan pej scientific method ke ba kendum ketak pat ya kipat ba hadim bangila mat ya kan ke martan hang tai teketahi ke jing angnut jongi ke bangiwan ban ni kendu hang ni nang mata kejik ya jing nang song mulai